Breaking news! The African Union and the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, are scheduled to visit Juba again this Thursday. During this upcoming visit, esteemed political leaders including theHonourable Dr. Riek Machar, the People's Chairman, and Puot, Kang, former Minister of Petroleum, are highly anticipated to be released from prison. As the VO and IGAD are scheduled to visit South Sudan for the second time, the demand the IO leaders is released to be negotiated before their arrival in Juba City, South Sudan. We are all expecting the good news from those days ahead. Stay informed. Be alert on our channel by subscribing and put notification bell on, so whenever we upload the video, notification will pop up on your phone, computer, and be the first to watch it. May their release be celebrated. May their release bring about renewed hope. Andiano magwe ka dialchar ka mishaling ka tukuane ka kwinen tenkwane cha tukuane cha erling. Blaran go na ibne no yantama a kwike tentuaka sa Sudan char ka mga ikona tega tangwana lang tituak na ikona no cha kwarkon. Kia kwanware tentanyam kuma. Nu Dr. Riek Machar kana Honourable Puot Kang kaneda ko kene chabayen kel na ikona no chabayen chiga tenuga paiwan yang ka pairao dan tama tega duriyana ke chabayen wad yena. Amanda kono ko link kwidian chikono ngajeno kakor padmishawa chi GAU Africa Union ke IGAD chikawo ka Juba chikora ka kwar nisal puke meyadit ke kwimal ka ko de malu nyama de male dane cha tang keron kinadang raw wido wal badak chikawo ko de kanora ka kwar ndi nisal puke meyadit ke Juba me chikawo chikarait Duna raja jikana la tela mugwa mishi kana juktin ki tela loin mugwa mishi baratan. Kata dong jikan kula rai keja. Antama ti chatwa wanya bano bika nyako ka Juba ka kawan rauda. Ka an wadia na ma tega ti chat tega tuto de chap kwang ti pintin no gur kano de ko let. Sikana lara no gur kano de kwar aiwo tinta ian. De kaluin akan gana chau ka Juba. Duna wadian ka Juba cha chara laka. Chai chan be cha kwang pinyo no kanede dewo ka Juba ka chan ka mwana banana. Ko kanede dewo ka Juba ka jan chan mwana banana awai chikana kwang pinyo gwano. Akane ni chobgoro de pande loin kwar ayu tinta ian. Deja alaka akane ni chobrera ka Juba kia ka South Sudan. Namai chikana kwang pinyo ka jikana kam kum South Sudan no de kuma South Sudan datin. Ko de kwar ayu tinta ian duriana. De kan loin amot kan gana chob ka Juba. Kaya jama chikana kwen kaya chikana lat kuma South Sudan no deka lada ma deka dan lat akan kene chok preira ka Juba. Tro kana gun gune dine dide yan kalingan wala. Akalap to golong ka kidana no mi joja no ba kwarkon ba kalin. Anda roi mugolong ka meterloy nan tong wanalong. Namo ayana butwa ka kornin tabubanda ano bu kwar IGAD ken Africa Union biko ka Juba. Kan wadi na mogor ka no buti dial bigay gawiche ka man lalat kaya. Buat dole, acha goro no tega mbaro la diru ka jaraja mo. Gor ka no deti dial de ko la da go chena ga tab gor ka. Kaloin kware ayo, ka no da wait sa Sudan da ta kamal. Anta na no buke ala ga jaya. Wini kien, na mona mi chalat na ka international community ke Europe. Ala dual EU, la European Union. Charo ay mo chala tan ka chapon kinyo no men la ro ko sa Sudan chi mo gwa. Chagwa no de ne tharle. Titala mo ngai kana. De ko bokare nale ke de ko wan ko mait. Ke de ka jui doro kien. Na mo cha kweng pen ka chala do no chi mo gwa da won ne da wo ko nyam ko sa Sudan. Cha sa Sudan ba cha ja won ne ga jano won no mo. Nei ko na te ka sanction de chalat no won. A sanction de ro te kwar erode kapade dunya swelem net ne Dr. Benjamin bor mel ke tin aram kel micha sanction an bor mel ko cha sanction cha goro no te galan mu bala da warar Africa mete gam balat re wine Africa karodian cha bijalo warar ka Africa ka cha go bon sa Sudan no be might baka kok abanait Euro ke USA namone akel kasan kene o ta guru bisa Sudan bako mai kabwa o nyama ka kor kaman ta san kene ka cha kabjok namo matatin milaro da kan ai kona no chatwok nei kona no
Bull Mel ke Dr. Benjamin Bull Mel kwaro da kapate ajaramun loko de kwadang ro de go barar kate jenalam kama loko jawo ngai je moko barar an gwada mai charlatan chabu newton agwa kai chila da chabu gwa ko telaramu domu de ban la kwar michi salpa michi Riek Machar ne daro to ka ne da ngai ke no won ka ne roi na ka jog den an Bull Mel point na kwai ke ne ze kia kwai ka wa betan ka kwija mo loko jano de ne to de ko lun la da long ko cha ga de lun ajana che kona len te ga ti chalat ke jogo pai won o te wana no de kwarnis Dr. Riek Machar de wuch kate jen manta ka sa Sudan de jo yen role model den kia wajan te ga janas ni Uganda and Uganda ku de ni ga la jak ka sa Sudan ko ba nuar ba ko nak chalada mo cha wana da laduna kana no ko no bolet ajana da kwano Dr. Riek Machar kana ne ko kenda ga wo ka sa Sudan ke cha ga de yen ka sa Sudan de ko yen ka neighboring country cherka Uganda de ko yen tan ano de ko yen wa mi kwai ka made ka no lat ka kamo na mo kana no ko no bolet karamu loko no bilada mo lat salpa ke mayadi nai kono no salpa ke mayadi che korai ka kwide ko gwada chewa salpa ke mayadi dian point na talamulo ka Dr. Riek Machar durgon dian let ka tilada ka lati ka charnet ko ken chega melane aladye dian point na talamulo ka Dr. Riek Machar duno charnet ko ken tila nong di je ke roi ni nen ko ken akan tinjak jago be char ba let tikana chara go baga jago let cherke let Dr. Benjamin Bull Mel let la kwaro da kapade namone ai charmi jeng mi cha kama anede ko ken ai chigane te dom kukala te ker no wal kuma chekane din ditum par ke ja cherke mete kol manyang juk ke Dr. Waniga ne to kane da kam charta go kojen an kwaro mente tin cha pal de taramunyona tan kane da ko ken ka kwija mo ne de la ya kam charta jak akane da yal ka kwar ne salva ke mayardit mugwi kona tan ta non chi Bull Mel jaban kwar ka gaja chi ta mo ngai ken ki ta mo ke de to kane da ko ken ko Bull Mel poinda chi ramata ka politing no wan nana no wan kwai ken go ateten duno ka tai chao no ga jan chai to mo kwaran din sal pa ke ma ya di da no jin ko shi jin ramu dit ka ja ta ko bi do pin kwar ka gore jan o blana am kak ke je ke ran ching ko jan loko bu dunda ba jo ja long ja loko no ram kel ka gat ke ko mai ko na te gat dit ken gat ke sonne ken gat un pilot alam bas dore cha gat ga dang ro cha ka po ni lam bas ro ga jin di jo ma pai we chi kon dar mo ni chi kon lim tan ko loko bu dor jo ja long che loko ba gat ka ba no ke baram kel ka gat ka ben no ala kwar ke chairperson ka pate na mo che lok ngai je da jo ja long che ko le la wo no ni cha nya da be cha nya da ko le la chairperson ko loko bu na ba ko le jo ja long mình la no mo ga ja wo nai je no mi cha nya da be mi che no cha nya da run bi cha nya da jo gang ta la mi jang bal ka je kan wa wo ta na ba ta dial ba ga ja go go kwide ko mai ko na no te ga dul wal mu go ro ten go pa ba ro bu da na nai je mu mi wo we wa ba ra ma don de na che ram do ara nai je de tu wan de ga je ga to wona ga yo ten ba ta dul wal ka ma ne chi ang be chen ga ja wa mi a kor ko man te dul wal go no ba we da ba ra ma te ga ja ke ran chen ko ba nyin ka dial ba ko la ti ga mon go ra na mo jen do bu no nga Dr. Benjamin Bull Mel ke jala chairperson ko na wa ba jen ka yamo ajaram ba bain we ke bu blood do ta la kwar ke acting president ka wa du kwat ba ta jar ga na mo jala de la no mo ka ja ka jan ma ngai ne diala no ja na to ga na mo na ka kwija mo go ro bia ta kel ga nei ka bia channel me bia gor ko de na subscribe ko de mi ke mi jaram ka na subscribe nuan de ro mat ka bona ma ko di channel no de subscribe ko na wal chine la mun ka jamo bilar ro bi ga ja ka wa dien kwija ma chala ta right mo ja right ala no kwar Africa Union kana IGAD biga ban ka Juba kas ka chang wano banana kala do no kana la do no bi ke mal anta ka sa Sudan bi kana jago gwa te cheka mangora ka mal na magwa de cha gora no bo mal mo gwa de tel Riek Machar kana jik kana political party tinda kora at tegar arten rama ba mal on ba la ke je Dr. Riek Machar ajani chikan la no ka kwija mo
chuang no ba Dr. Riek Machar ba iglu nyena. Na ma chikano kun pinya no ka lat kana bolet. Ko kuja ma chana liab kel, chana chang ba liab kel ko bana tagalar mu ga kaje. Buara nei ka kwilat ko kena wuga ban aba biata mal.